Pamagaya may intengaro din irugi nga ibasa. Deto'y pakasalitaan nga impatulod kadatayo ni Jesus J.C. Marquez, tubo iti Santa Ignacia Tarlac, Philippines, nga nagdamang itang agnanayad iti way pawo kaway. Pamagaya mi, kat intayon na irugi nga ibasa. Sa kudahin nga ti surat, Dear Manong Nemi, siyak idin Manong Nemi iti agkarga, iti trabaho nga agpasada iti padjak. Padjak Manong Nemi, bisikleta, padjak. Iti Tarlac, Puno Tarlac City, iti tadaglugan nga may nga ina ken anak. Imbaga, ti ina Manong Nemi, no sa dinot papananda nga pagituludat kadakwada. Sigurado nga ina, agsipot ti awag ken kuha na ti anak nga ubaan na kita mami. Jak lagit napuutan Manong Nemi, napupuutan nga tumtumrem dagiti luwak kabayatan nga agpadpadjakak. Kit kitaek Manong Nemi, iti panangan arakop ti ina iti anak na. Nagagasgasat dayta nga anak ko na. Tada ina, amang dungdungo, ken mangipatpateg ken kuana. Tumrem dagiti luwak Manong Nemi, tasaan ko natamanen nga maliklikan nga malagip ko tinapalabas. Karadrador ko iti high school Manong Nemi, katapno adama itulong ko kinitatang. Intultuloy ko iti nagtrabaho kas mangipasada iti bisikleta kuno agpadjak. Adong harigat tuok itin kam nagpasaran kinitatang kabayatan ti panaglabas ti panawen Manong Nemi. Ngem sana kapulos ngembet kani Apo Dios. Tamamatiak Manong Nemi, babaen metlang ti tulong ni Apo Dios. No ada determinasyon kan gagad ti may nga tao, dumteng tumitlaeng nga matungpal di kita rapaap. Ngayon magsano nga nga garapaap, tigas kanyak Manong Nemi. Hindi may tulod kon ti pasahero, Manong Nemi nagsubliak manen iti terminal ti bus, nga pagkurayan mi kadag iti pasahero, da kami nga agpadpadjak Manong Nemi. Hindi nakiktuta, anda ni tatang. Tang, apa yung mga kadimano dito Tarlac? Ada ka ti problema? Ay, anak, agawit ka pailaeng. Kaadot pasahero tang. Agawit ka pailaeng gabot at naawat ko nga surat manipod sa di Hawaii. Hawaii? Sino kumamot eh? Mailiwan nga surat ka na kayo nga ada di Hawaii, atang. Manong Nemi dito ko nga naamuan nga dagayam kabsat ni tatang. Amay sakano ka dagiti sakada. Dagiti imununa iti nga Pilipino nga napan sa Hawaii nga nagtrabaho iti plantasyon. Manong Nemi nagawit kam nga rod. Ikat ididata kami dito balay impakita ng ti surat. Jo? Jo tinagan ti kabsat yo tang? Ni Uncle Jo? Jo itanat anda di Hawaii. Ngayon to nagan na Jose. Sa gayam. Ano tayo bagbagan na surat tang? Ay, kunak man langin no awan dito nga kapsat ko. Ti ambok hindi kita adan dakas ka napasama kang kuha na tayo. Di napan di Hawaii nga naglugar di barko. Awan pulos ti komunikasyon mi. Sumit lang nga tamagit ka na kayo no dati kapsat ko awang ko na yun. At nagkayam na badbate kapsat yun di Hawaii. Ano yung pagbaga? Uy! Ang dami dolyar na. Tang, ito mo pala makakita ka makagamang ti dolyar. Anak, ibagbagay ti surat. Nagsaganak ka no. Mabanag ka no pa interview. Sadyay
embassy di Manila. Ken isaganak dagiti papeles ko Ta alain na kano sa Jaway. Tatang. Kaya yung asawan, doon tayong tumadlayangin nga matungpal dagiti arapaap ko, arapaap ta. Makalungaw to ang tumadlayangin itirigat nga nagpasaranta, tinapalpalabas tang. Dahito yun siguro, anak. Sungbat ni Apo Diyos ka dagiti araraw takeng kuana. Dagiti kararag takeng kuana. Inaragop ko ni tatang manong nimi. Kat kasla maserser matakon ti masakbayan. Nagbunga madlangin ti adong sakripisyo. Nugas pagadikan lang. Ngayon pagkamad namang namnama kami, iti sampay nga mapasama. E di marukatang ni tatang ti panangarakop ko panagin narakop mi manon nemi ti makderak ket napang ko inala ti nakasabit nga gitarra. Iti sulit ti diding manon nemi. Tada daan ken na nirregalo kanyak manong nemi nga second hand nga gitarra. Tamahilig ak nga gitarra manong nemi. Nalingag nga gitarra. Adot mga ibaga, iso na lang tas ang kumot nga mudag kanta. Mas daod nga rod. No apay nga amok ta gitarra nga tsak amot ang kanta. Amok mudag kanta ang saan nga nalaing. Manong nemi. Kinurang-rang ko ti gitarra. Kahit kaslakayat ko. Nga sublian, tinapalabas. Adan puot ko manong nemi sapsapule konti inak. Isungar na ko nakitay nakagasgasat dagiti anak. Nga madaan ti ina amang dungdungo ken mangipatpatig kadakwad. Nga buta sagun madlaing kay ni tatang manong nemi siyam pay laing nga bulan ko idi. Agsususo ak pay laing. Idi panawan na kami ni nanang nga ti amok laeng nga kinasasyon na ket Romana tinagan na. Ni nanang manong nemi nga saan ko pulos nga nagkita kenjak pulos na rik na. Iti makon ko na nga dungo ken pamatig ti may sangay na. Ket at tagamit laeng kabangibang mga barangay iti ili nga Santa Ignacia iti Tarlac. Meaning manong nemi adda digdi kakabsat na adda laing digdi kakabsat ken kabagyan miti ina kabagyak ti ina iti aside. Emja mo tasandaman lapulos imimay ng kumusta kaniya nga kaanakan daw no kabagyan daw. Siyam kano abulan ko palagi di agsususo ak pay lang manong nemi di pumanaw o talawan na kami ni nanang nga simurot kano manong nemi iti maysa nga soldado. Naubing kano nga nagasawa datatang kininanang 15 mo 16 kano pa lang idi ni nanang. Idi masikugan ni tatang, idi tuta 18 pa lang idi kano ni tatang. Manong nemi. Kasano nga agbiag ti maysa nga 9 months nga maladag nga panawan ti ina. Saget iti padpasuso kaniyak ni tatang sigun ken kuana siget. Dapat iti gundawi kano manong nemi nga damat karubami nga kaan-anak na. Katungas ta nga awan iti padede ipasuso ni tatang kaniyak. Uba anak ni tatang nga mapan iti karubami nga kaan-anak na. Tapno, agdede akmet manong nemi ti barukong na. Bali duwakam nga nagtaraon iti barukong ti maysa nga ina. Manong nemi. Ngano kasta nga makita dadya kasadar ko. Nga nilita. Kabagis ti awag na kanya. Takas kam kalako no agkabsat idi kaslakam kano singin nga pagdededyen o no pagpasusuen
tinagbaling nga ninang ko, manong nemi nga ninang suling. Nakaroba mi. Owen manong nemi, sigun pa iti istorya ni tatang, ken oray di kiti karoba mi. Ngano kasta ngagtudo manong nemi, kadagted nga agubo, ti kalapaw no abong-abong nga ayan mi. Tinturami din ni tatang manong nemi kat ubaen na kasakruyan sa kamapan sumalinong, mapanaglinong, iti balay daninang suling kinininong floor. Uwen manong nemi, nagrigat ti kasta kasasahan. Kasta ti istorya ni tatang manong nemi. Siyam abulan ko pa lang hindi pumanaw ni nanang. Ngawap apalak manong nemi nakakita kadagiti ubing, apatak nga ubing at daan iti ina, amang dungdungo kadakwada. Nubay kasta manong nemi, nagdanggay kami kay ni tatang itirigat kan namay, makitaltalon layang ni tatang. Kaya nagbasa akon manong nemi, iti elementarya, uyong-uyongan da. Pero rumandak manong nemi dagiti patak mo bingo no classmate ko. Nangurunan lang arudeng kat nagsakit idi ni tatang. Tinaramid ko manong nemi babae ni ti padyak ko na bisikleta. Agriingang iti masapa, iti parbangon tapno mapanagangkat iti pandesal kat aglako ak iti pandesal. Nagrigat manong nemi. Malaksid naglako ak iti parbangon iti pandesal manong nemi no kasta ngawan ti klase. Mapanag iti terminal ti bus manong nemi ngaglako ti mani, aglako ti sigarilyo, candy, kenda dumapay nga mabaling ko nga ilako. Mas asya na kaya di ka ni tatang manong nemi kat ni tatang mas asyan ba't kanya. When imbes ko nga kakaasyandak dagiti kaskola aknip saan. Kaputa mapuyatan ak, masapak nga griing manong nemi ti parbangon, iti uneg ti klase, agsusugelak, maturog ak. Dadan tumaten panguyungan kanyak manong nemi dagiti kaskola ak. E magbagada nga turuuga, sugela, pakairamramanan pa yun manong nemi nga pasaray batuan nak ti mestrami ti eraser. Hey, Jesse! Nakaturog ka manan! Kasano nga makaadal kang harot kat maturog ka? Pasensya ka yun, ma'am. Napiyatanak namin, taglaglakot pandesal. Katawa lang kami ng timang tulong kata kayo nga gama. Oh, mate, di kita kakabsat. Kakabagyan ni nanang mo. Di na kala umakitayan na. Kat napintas ka no't biyagda. Tsaka mo, ma'am. Tsaka mo, baka sanda kang bigyan nga kabagyan da. Naulpit kit di tinam tapinanawan na kakit din kasi mort soldado. Awan ti saan nga makaammo manong nemi iti pakasalitaan mi nga gama. When siya naglaklako iti pandesal iti parbangon kan kastameten mapanag aglako tanya mabaling ko nga ilako manong nemi iti terminal bus terminal. Idagdar duwara ket elementarya manong nemi kasi napod Diyos dadamot unor ko. Ngempiman, tao malapulos, iti mabaling ko nga pagbado nga na siya at tapno umatendarak ko ma. Ngem sa anak yung matender manong. Intultuloy ko tinaglako ti pandesal, aglako ti mani, agpadyak manong nemi. Wen, agpadpadyak ka din. At dalatamat manong nemi di kiti saan ngagplete. Pataltalandak pa'y, abos sa dalang arodon ngagplete, pataltalandak pa'y. Ang baglakid din manong nemi taada ni Roel, awan ni Rodel, ng kayem ko manong. As lamang isaksakit kanya. Mas pasensya amlatan, Jessie, nagiti loko-loko. No, apagiding nga sa sino ka pa yung kakaasi, sukopet adadang irumanda. Bayam. Tano at damang kabil kang ka. Isalakan ka. Nagyaman ako, Rodel. Huwag nga ron, no sinupete kakaasi, isupete adadang nga may rumen. Hanya nga ti masagbayan ti kas kanya, Rodel.
Mga asin na po Diyos. Ano nga minta napaap mo? Siyempre, sa sino ko matitao nga saan nga garapaap nga sumaya at kumatibiyag ko. Nga agsublin ni nanang mo? Oras saan nga agsubsubli. Naulpit unay nga ina. Kahit mga sawen, Jessie, naimula iti pusom, iti kaungan, tiguram keng kuana. Nung si ka umas pagarigan, Rodel, iti kas kanya nga panawan ti inana, siyam nga bulan pa'y laeng, asimur ti sa bali nga lalaki. Anat mariknam keng kuana. Siyempre makagura ka. Anat siya serbi na ngayon na. Kastamat siguro mat ti mariknak. Kendo kas pagarigan, tagsubli ka tagpakawan. Mabaling ka din sa hanin nga supat pagsaritaan ta. Sige, nasok ko lang. Kanagay mayaman na, Rodel. Iti pa nagisaksakit mo kanyak. Dumdeng to siguro ti gundaway nga makapagsupapa ka iti kinaimbag mo kanyak. Noon na pagkurkurangag iti eskwela, si kapit ibang mangten. Imbag ta, nabaknang kayo. Saan kami matabaknang, ah? Nga nadalang mabalim me, siyempre. Anaman ti ambisyon mo? Siyak, ambisyon ko? Papintasag to reto nga ili. Anong pamintasan ako na pag agmula ka to tado nga masetas iti kalkalsada. Mabalin. Siya to tagbaling nga mayor. Si Kaman Rodel, nang aton sa unin tarapaap mo, sa anga na nga to. Pulimit ti politiko eh. Ada kapagyak. Iso nga, siguro, dumteng dito kong dawa eh. Nga kita to numanen. Nga may sakton nga mayor. Sabay ko nga, Rodel, katsika, umanahin kanyak, no, makaredwarton ti high school. Agtutulo, aglako ti pandesal, aglako ti mani, agpadya. Sabi ko nga, dumteng tumit lang ti gundaway, nga lumuaw ti biyag may kanitatang. Manong namin tultuloy ko tinagsakripisyo, nagibtori ti rikat, ti mapuyatan. Yaw awak la idi manong namin nga siyak ti agsakit. Ngam sanak met siguro nga talagang baybayan niya po Diyos. Nagtultuloy met ni tatang manong namin nga asikaso, iti awat na nga talon, ngam nakasta nga makaraepan kadana, ket agora ito manen. Tultuloy ko madlata manong nemi tinaglako ti pandesal iti parbangon kabayatan nagbasbasa iti high school. At madlatan di Rodel manong nemi nga mangisaksakit kanya kadag iti manglukluko kanya. Nagtultuloy madlata no kasta nga bakasyon nga mapanang iti terminal ngaglako iti mani agpadyak manong nemi. Nagtultuloy madlata nga kanya ti gitarra no ubrak manong nemi agpalpalpaak alaanak ti gitarra. Gamoto talaga nga ubingak pa yung nakasusuro nga gitarra manong. Ngayon ka nga dimtang di pa nagturpos ko niti high school. Manong nemi nagturpusok iti high school. Iti pagpintasan na manong nemi adaak ka iti honor roll. No mag-isot ka o dyan, third honorable mention. Siyempre, ito nang pabulot kanyak manong nemi tinapintas ng pando, kastamatan kinitatang ket matender kami iti graduation ko ti high school. Oray lang arubos ti kiti luwak manong nemi di awate kon. Ti medalyak, ti mesab iti ribon ko babaen kinitatang tang anak, kablawang ka, tinaragsa ka pa nagturpos mo. Rugrugi na palang ti amin tang makapagbasak nga ti college. Siya ang aglaklako lang ti pandesal, aglaklako ti mani, kaya hindi si karilyo ti terminal ka nagpatpadyak. Asika nga mangisaksakad ti biyak ta, makitaltalon, hamat nga adun unay ti maapit mo. Malagip kumanin ni nanang. Anak, adadalang man nga agluksaw ka, numalagip mo manin ti inam nga nang baybayagan ka.
nagagasgasat, nagidipadag nga graduar tang, kompleto da, ada ina, ada amada, ada pa'y kakapsat da, and sikak ng siyak nga ron, slash to na. Malbasan di programa, agawitan, ada man sang gamasit nga, naluto nga pansit nga, pagsasangwan tayo. Nakaamon da ninong mo, nga densyo kani ninang mo nga suling, kani kabagis mo nga. Ngayon pa, kamat ng gradora. Napada man nga graduar ni kabagis mo nga lita, nagtitipon latan ni paala yung ano Ang kabagis ka nga ron. Tayo di maladaga kayo kat may mesang ina, iti nang pasusuka na kayo. No, pa'y paspasusuwang kamat editi sigad. Nga nagbalin ba't aninang kininong mo. Ninang kinininong manong nemi kunak. Nagsipod ta, malagip ko lang arod na di may sagundaway. Kakaada kiti terminal manong nemi, ngaglako ti mani, kenti ken sigarilyo kanda dumapay, tama bisinak launa yun. Tao pa naglakwak, ngaygatan ko kumati, mabalin ko, pamudpad. E di nasulisuga ka nagpidot manong nemi, ti mansanas, kadagadaglako ti prutas, iti terminal. Kinitabak matlatan. Manong nemi, pinapulis na kidin taking kukuha na umot pagbayad ko. Daninong ginininang manong nemi di may dito'y police station nga nagpagpakaasi nga parawaran dakon nga isudan din ang bayad jaman sanas. Dahil tapay manong nemi di may nga pagkimyamanak kadaninong kininang manong nemi gabot adot na itultulong da kanya. Hindi naggraduara ko ti high school, intultuloy ko manong name iti trabaho, naglako ti pandesal, kastamatan ada iti terminal, iti bus, dito Tarlac City manong name, tapno agpadyak. Ngayon may nakdinanon dito ni tatang manong, kadimpakita na kanya, ti surat nga naawat na kano, iti kapsat na nga nita Uncle Jose Wonodjo. Nga mangibagbaga, manong name, ngagsagana kano isunat tapno, maala na isuna sa Jaway. Insabit ko manan ti gitarra manong nemi ka nagsubliak ti ayan ni tatang. Inarakop ko manan ti amam. Tang, amo ka din ti karuba? Tinawat yung surat. Nilang ninang mo nga, suling tinakamot ay maititay. Baka inwaras na. Kailangan ko manan umaras na. Baka mamondan nga, posible nga tumbigat, sa nga bulan, may kadwa nga bulan kat adakan doon sa Hawaii. Anak, tayo ko nga ruden, nga pinatganan niya apo Diyos ti araraw ta. Manong nemi nagtungpal nga rod ni tatang itibilin ni Uncle Jose o no Uncle Joe. Nagpa-interview, naisagana ng papeles na, manong nemi aking nga adan. Naka-schedule na panaglugan na iti parko nga mapanin sa Gisla ti Hawaii. Nagdinamag ba't na, gabot na siyempre, nagsagana mo't ni tatang, damat sang gabasit nga nagsasangwan mi, akas pa nakadispedida na. Namuanin ti tao, ay, Pedrico, Rico! Ay, kapsat. Nakita mo kadlayang tigas-gasatin niya. At kapag kabsat mo, ijak Hawaii. Nga may isang sakada. Itakit mapangkat sa Hawaii. Kita mo kadlayang tibiagan niya. Saan ganto kad amang liplipat, Pedrico? Ay, agore ka. Nung mapangkat dyak Hawaii, sino nga rin mabati dito'y balayaw? Kapilitan nga dyan anak ko ni JC. Ay, sa bagay, barumot tanisuna. At dan sa pakit nobya na. Nimat nana, hanggang nga nobya, gayem ko lang. Kaya nagbuya kayo dito sina, haan. Gabutag gayem kami akin, imbuyak ti sina, di Tarlac City. Kahit, ayan na nga rin itan. Di first love mo. Ninanamat, sanggo nga first love. Gayem ko lang. Gayem mo na, imbuyang ti sina. Sigurado nga na bisitong nga naarakop mo. Alalala, saan ang isubat ipagsalitan na dita kapsat? Baka mo, dumanon sa jay. Dito nga, chismis. Nga chismis nagpapaisaw.
Kaputa naamon dagiti naganak kada jay in date mo. Ket inapandamat tin panaw. At asan da kano kayat nga agbalin nga boyfriend ya anak dati kas kang ay na kas kada kayo nga anak ko na dati broken family. Nga siyang pala bulan mo ide ket pinanawan na katinam. Ay, kumusta nga tam ita ni nanang mo? Malin na nanang saan yung ipalagip ni? Despedida para tipay ni tatang pagkatapos may palagip. Kahit nakasaw, kahit mo sawan, na emula kang ka itiguram iti inam. Na mawaling ka din nanang saan yung ipalagip. Ay, awang ka diti umay ka diti kakapsat ni nanang mo. Nga umay makidaya. Ay, Federico, di kiti ipagbuka na kayong mo. Kapsat aya, ni aniniwan sang pwede nga magkita. Taanaan niya kumat masapol na kada kami nga agama. Ket nasayat matibiyag na. Ket kang kanayon to nga ta, nga sa tibiyag da. Sandan to nga ta nga umasideg kada kayo, nga agama, no dakan to sa jaway. Ay, po, kadam kadla tibiyag kaya. Manong nemi saan nga imabot, iti makatawen, iti maalnak maten ni tatang, nga mapanak maten sa Hawaii, manong nemi. Mani tatang, manong nemi iti trabaho na, ket maintenance, iti adrakkel nga store. Numampay para kay kunada, nga manarod, dolyar met, iti awaten na nga sweldo. Tindeng maten, manong nemi iti papangko sa jay, no barko tinagluganan ni tatang, aeroplano kanya. Kadidi, tanangangayak mo ti despedida manong nemi, imay dagiti mangisaksakit kanyang idi nga kineskwela, kinaraduwarak, nang naruno kini Rodel. Hoy, friend! Mabanggan sa Jaway! Ha, Jesse? Kasalasan nga nakapapatain niya. Ni Apo Diyos lang, di makaaramin ti milagro. Rodel, my friend. Isang ganto ka makaliplip ng liplipat ang. Wana, apay ko mga makalipat ha. Diyak tupulos malipatan dito nga Eli. Santa Ignacia. Nang narunag ang karo din. Kaya nagdinat dumapay nga. Nang isaksakit kanya. Nang tultulong kanya. Aduman, nagiti mangiruman kanya. Nga madakay mat. Nga mangisaksakit kanya. Rodel. Kanya, nagbasa kang tuti college, siyempre. Muna. Kaya na ulitek, sakto ti mang papinta sa mang paturuas na yung nga ili. Sabay ko magayam. Kaya na. Ano trabaho nga rin sa jay? Adot aguro oray nga trabaho di Hawaii. Oray no kastoy pelang. Mabaling kong tumot siguro nga irapin nagbasa. Makamun niya po Diyos kanya. Manong nemi adu ket adu dagiti umasideg kanya. Ako nanda, ay, Jesse, saan ka doon kumamang liplipat barok? Kapsat. Wana, hapay ko mga sa amang lipat. Nanuro kata kayo, ninang. Ninang Suling. Ay, ang kumalipatan di istorya ni tatang. Nanukas na nga awan, ti pasuso na kanyang sagat. Iyalati na kata kayo, katagandang kami gini kabagis dita nga, dede, ti barukong mo, sagisa kami, ti kabagis. Ay, Lina. Sapay ko ma, na yung bagtigasat mo sa Hawaii. Ayun, sa anak tupulos kumang lipat. No sa dinumante na kaya nakak, di makilak. Sila lagi to. Palubos ti hapo. Kahit idaw-dawat yun, nabintas ti gasat ko. Siyempre, ore man na Hawaii jayan ko, makigasang gasat ak. Adumat digiti na pandi di Hawaii, nga saan da nga nagbalegi. Teko nadan, oras na dito mo, no talaga nasa lukag ka, agbyag ka. Manong nemi, hindi mabanda ka konti yung kunada nga paraiso. Tempilang da hindi manong nemi nga ti Hawaii kat land of paradise. Paraiso. Nakasla rito ay manong name iti ayan ti pagdurasan ti bihag no makapadagkan ti dagang Hawaii. Naginarakop kami kini tatang, nagamamu kami met siyempre kini Uncle Joe. At siyempre,
Dinamag ko nga dagos manong name kin Uncle Joe. Hindi pangisarakan na kanya. Ato, ti trabaho dito, Jesse. Basta saan ka pilpili. Sana nga pilpili ka ba ito naruha mo kung tirigat, Uncle. Pagaglakog ti pandisal ti parbangon, naglakog ti man sigarilyo candy, terminal, nagpadjakak. Very good. Again ka iti Dol Cannery. Dol Cannery? Kaya tayo pakilataan ka na iti pinya. Pinya, pineapple. Ay. Kabisado mo lagi ako kisti pinya. Sa mo isubo iti makina. Ito no, rumwaren, nakalatan. Gusta? O, Uncle. Sige, Uncle. Kaya na. Kaya na ang rogyamon. Ingkan isaragan, tapos nagasta ka, rogyamon tagtrabaho. Jesse, agagagat ka, agsingsingpat ka. Kasta nga tinubrak manong na yung agyanag ni Dola, Cannery. Dahil ako na nga paglataan ka na kiti pinyaw no pineapple. 12 hours manong na yung trabaho dito, narigat, tangim anarod, ananusa ka. Tanong kasta nga sweldo, ako na kita, dollar ko naman. Dito ko nga naman mo manong na ni Freddy, nagkatrabahuan kami. Kung nangarod na kiti kadwami ng trabaho. Ay, are you twins? Kunada. No. Saan kami agkambal? Nagkayim kam lang. Kung natagpadpada kayo ng kulot. Kulotak ngagpeso manong naming. Ken, edi agangay, natuttalak manong naming nga naling ngagkanta ni Freddy. Ore, no, among tagitara. No? No? Siya, siya pala kagatang di gitarak Nabatik di gitarak siya di Pilipinas at adaanin. Kahit mo sa naling ka gitara. Medyo. Kahit gumatang ta di gitaram. Agkantaak, sikat mang gitara kanya. Dan wakas kasano lang, na bakasyon, hintag tapat, hintag harana. Sana ka nang lipat manong name itinagkapuwak nga ili ken lugar. Tali ka tinang singit kanyak manong name at komunikasyon mo. Ay, nadamat di ka di kondaway manong name ipalagip ni tatang, anak, ni ninong kininang mo, ni kabagis mo walita. Tinagdadid jam di nga ninang mo. Bantang, tsak malipatan, mga patulutan. Nagsurat pa ni Rodel. Mga magbagamit. Saan tang? Magbaga na nga okay suna. Siyempre, magbasbasa di college. Sana ulit-ulitin nga baga. Sunto ka mga papindas iti Santa Ignacia. Ewan na. Abay, nagsanahan kita. Awan, marigatan kita trabaho yun? Saan? Saan ka marigatan? Agurnong tatap no, makakabandad ng tumatan di balay dito, tanga kaskasera. Parang tang. Didi may sangal daw manong name inaibanak ni tatang na ingkam kano iti balay da Uncle Joe. Dito'y manong name nga namuak nga na Uncle Joe kat umakar iti pagtrabahuan. Tapno kano dakdakkel. Iti basweldo na kat ba pa nagtrabaho sa Jaya, Kwajalein, Marshall Island, manong name. Katapno, saan ka mga magastusan, agnaid kami palang iti balay da. Nakaduami manong name ti live-in partner na. Mga bagis, mga mukha to'y na. Dito'y ka nga gawid nung gapukit iti pagtrabaho nyo. Oh, Jesse, unang kel, can thank you. Pakibambantay yung basit na ito'y live-in partner ko. At ay din makalawas mi today ito'y nga balay nga pag naidan mi ti balay da Uncle Joe manong name idita manmadlaw mi. Anong asta nga mapan agpaspasyar ni auntie nga live-in partner na Uncle Joe. Nung asta nga sumangpetan manong name iti pa nagpaspasyar na adamaten boyfriend nga isang pet na. Agririmit na ni tatang. Kaapan na live-in partner Uncle Joe. Ay isang nga mabalinday ito. Isang pet mo nga mismo.
Dito ya, sa bali nga lalaki di biyag mo, ti pagtengan, mismo ti kabsat ko. Kunahan ni tatang manong naming him, natangsit manong naming ti live-in partner ni uncle. Agas manong naming rabrabii, apay nagtalaw na kami. Wen, bit-bit mi manong naming ti maleta, kanda dumapay nga nagganan ti arwaten mi, bit-bit mi kini tatang nga agtudtudo. Nga di mi amo manong namin sa dinut papanami at ayumat nga rod, ito yan tidhati nga pagkasiraan mi. Naging ka manong namin nga malagip ko ni Freddy nga katrabahuak manong nami. Di tamat-tanti ka po na no apang hinapangkam sa jay. Sa jay kami manong nami nga nagdagus iti balay da Freddy manong nami. Kad idi, tanaamuan na Uncle Joe manong nami. Dito nga banag. Nagawid. Kit pinagtalaw na manong nemi ti live-in partner na. Kit pinagsubli na kami ni Uncle Joe iti balay na. Kada ito launay manong nemi ti paggamyamanan mi kina Uncle Joe. Kasud ka po na ngayon baga kinitatang. Ngam, dakkel ti utang nga baga na kami kini Uncle. Ta isungarod tinangala kinitatang. Nga ni tatang kini sumot tinangurder kanyak. Dito tiga po na apay nga da kami iti Hawaii manong. Ganang karimi kini tatang. Nga tiya, panaglakay na Uncle Joe, nakamto ti mga sikaso ken kuana. Kat deta, huwan manong na pudno nga napasama. Nga da kami iti tinang tartaraken, kini Uncle Joe, iti talaga nga agbadridanen. Da kami iti manong na tinang asikaso ken kuana. Kat na tayo na Uncle Joe, iti tawon na idi nga 95 manong nemi. Diyak pulos malipatan da ita. Kada kami kinitatang manong nemi tuloy tingkam, panagigasan kasat dito Hawaii.